Dahi aussi wenuo wende be eno wa hunua ama wenude we lobo eno ya garo gbigbome do ganton me gbadanu ton o pie ko jan po ye ya gabo we fita ka de gamo nko to me kwa baro ra santa de ni won mi membe no khode ba ma van no sede gbe meton mina hando me selsi we ma ta atongo ramenu kokoton Hébreux Actes chapitre 3 verset 1 et mirando Pierre polo jankpo fwe si Saint Romain gan aton me vwele koton si de khiro wenu o de ho si gameon e de khodie lo ba na ya ga lo ba na khode aduna fwedo me fwe aga bo khode ho gbere lo ba na khode haye o gbeto no khode eno ya gawe wenu ado de khoya asasi jaya da khikho edo gbede do fine bo gbene batera bisi monukunu jamea o khokhlan de taba tonu ele ba kabi u veme gwandele e wa zomba agbojo bi loboro ai jewa amada nu de da khikho edo to gana menme lobana zeme yaga wonu de khoya nteblo wa kare novi wonu ndeba basaguda metondia ba gbaza metondia nu ena ya galabana na ga tekbe kaka so yo aduna ya ga lobona I khode we bete no khode ere bete lobona I wan khodia ama mende ba wede bunu ena no polijije lobona ro de khoe lobona ro le klo 0 teto no ma le teto me le a 0 teto me bonde to le me mele le do wudo de tweton nous y do kudo di dioton Hébreux do kudo de tweton ba na khode bon le na dio pour de no khode bon mi akruno le Jésus Christ in comme bono e jada ho gbe yaga ma yaga ba ikpome o ama fire suo bia gbeme lo khode bon le na dio do me yaga de wa no kholo don e meno do kholo wa no yaga do te vome wa yi don abonne wala nu ora santa si page lo nu e humbe te bana mo de kholo nko to le gbezanto me be gbezanto na dio partager mo lo pa me yi wana le ko no zo to le ko le Jésus sin ko mi khore de amen.